Para que sigades practicando, temos a lata. A lata. A todos nos encanta a lata. Todo o mundo que ven a lata quero tocala. Quero lata, quero lata, quero lata. O sea, non chega ben a lata que damos coas panderetas. Pero bueno, o que temos que facer é sempre a man dereita movela entre norte e sur. E a man esquerda tela nun ecuador quizá hacia o trópico, creo que de Cáncer, o de arriba, o do norte. Bueno, trópico do norte. Vale. A man dereita toca centro, arriba, centro, arriba, centro, arriba. Pero que pasa? Que sempre que toca arriba leva a resposta da esquerda. No centro non, no norte sí. Ok? Para facer os chocolates é todo arriba, co cual sempre leva a resposta. Atención, porque a lata é a única que fai un previo. Esto sería. Aí o tendes.